Hey, selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte olacak iş. Bugün biz Roblox oyundan tümeden kaçатын balamız dostlar. Bu oyunu öte kızıklı olmak için ana yazılıp like basmayı unutmayın dostlar. Al önce biz gittik bastayım onda. Biz kimle tümeden kaçıyor için unitazın üstün bastırdık. Yo dostlar. Unitazın arkasında tünel var ekan dostlar. Yo dostlar oyunu öte kızıklı. Bence o oyun подземелить. Hak etti onda. Yo mayo. Fu dostlar bizi kanal жасатасы жерден алар. Yo fu қалай өтеміз мына жерден? Былай кете берейік енді. Бәрі ғой. Ойыңыз кете берейік. Мына қызыл сайын. Yo достар. Мынау оны ғана. Ма достар. Патологны оны жоғында. Yo mынау жақында аштады бізе кеттік. Yo ой құлақ өтпейік. Yo dostlar aldığımızda bir kıyım ne durgan сияқты. Yo parkurlarımızda kosmik iskelerimizi ötüp edeyik. Hop. Hop. Ova. Hoppa. Düşüp ketpeyik dostlar. Yo dostlar ana bu oyuncu düşüp ketті. Çok болып ketті. Naqın tағы bir жол бар екен. Мына жасылды басып алайық. Кеттік. Мына не біз? Yo dostlar mына немене біз? Труба ма? Yo ыстық труба болып тұр ғой бұл сонда. Кеттік абайлап секіріп өтіп кетейік. Хоп. Айда. Хоп. Hoppa. Dostlar iyice ötüp ettik. Mına oyuncular arkamıza ettik. Yo dostlar mına öte kıyım ekan lava ғой еще. Bu yoqdan da tez жылдам ötüp өтуіміз қажет. Hop. Hoppa. Hop. Yo dostlar öte kıyım mına hop. Fu ne yoqda ne qilib жатырбыз? Fu qanday o'yin bo'lib ketdi. Mına жерде жол бармы өзі? Мына арқылы қашады екенбіз. Екінші ойын. Вентиляционный ответ. Yo достар. Ал лазер секілді мұным. Абайлап бұл жерден секіріп өтіп кетеміз. Ма біз вентилятормен неге ауа көтеріп жүрдік. Смело изи өтіп кетті. Yo достар мына не дағы? Бұл да что-то лазер секілді. Абайлап өтіп кетеміз. Yo достар сәл ғана қалды. Bizim mına lazeri түсіп кетeceğiz. Yo mayo. Жүгіреміз. Өтіп кеттік. Сәл қалды. Yo mayo. Мына жер жасыл сұйықтық яғни кислота секілді. Абайлап өтейік, мына өте қиын екен. Жайлап өтеміз, мынаған түсіп кетпеуіміз қажет. Yo mayo öte опасный, öte қиын. Абайлап өтіп кетеміз. Жай. Азы қалды. Қазір өтеміз бұдан да. Азы қалды достар. Yo mayo құлақ кетпей қайта соңына келгенде. Өттік ойды. Мына жерде лазерлер бар екен. Бұл жерден де оп-оңай өтіп кете аламыз деп ойлаймын. Easy. Yo dostlar şimdi lava arqылы өтетін боламыз. Yo что-то опасный мына. Абайлап өтіп кетейік. Yo mayo. Мына ойыншы неғып қатып қалды. Қашай тупой қорқып кетпейік қазір. Өтіп кетеді ең ғой. Азы қалды достар өтіп кетейік. Соңына келді құлап түспейік әйтеуір. Иже өтіп өтуіміз қажет. Хоп. Yo mayo қайда келдік біз? По-моему біз қаштық деп ойлаймын достар. Yo қаштық па? Yo үшінші ойын. Выход из клетки дейді. Жоқ қайда барамыз өзі? Жаңағыдай төбеге көтеріп жіберетін сияқты па? Yo ай. Бәсе.
Yo. Kayda varız. Bunda var depti. Gedebek. Buna kızıl. Ne bu sen? Yo maya dostlar biz benden sen charge verdik ediyor. Kayda varız kız. Bunda mı? Yo maya kayda çıktık biz. Milit. Ne bu? Yo maya dostlar bizde militser bayrak koydu. Yo maya. Yo maya dostlar bunda bizim çıkartın eskimi jaup koydu koy. Енді қалай шығамыз? Бізге не дейді? Мына есі жауып қойды достар, енді қалай шығамыз? Бізге мына лестница арқылы шық деп тұр ма? Мына милиция байқап қоймасын әйтеуір. Мына лестница арқылы шық деп тұр екен. Саған шығып кетейік. Ё-моё! Ё-моё, барып милицияның алдына барып түстік қой. Сәл қалды. Ана бөледі милиция ұстап алды. Yo sağ kalktı bizde sabah var. Ne hacıyık? Ne anlıyoruz? Yo maya becerden çıktık olsa. Askanı çekildi. Yo maya bu nekta koptu tümme devrildi. Koptu komiserler odacaktı. Yo maya dostlar bizi ana kaç kaçak nalımız kaçın. Yo maya bizim ilçe bakamaydı. Yo dostlar biz yesitaydı ödeğini açtık. Bu yerden çıkıp gidelim oğlum. Ne yaktan çıkamayı diyoruz. Ne yaktan gözetipti. O sarkıl çıkıp gidemez. Gitti. Önce geçtik. Yo dostum önce de kizlata siyakna senin. Sekip ödülü siyak. Parkurlarımız var. Yo dostum ben kaydım ödül kolumu neceden. Ödül kıyın sekildi neceden. Ödül. Yo analı böyle kolup jatıyoruz. Abayla götümüz gerek. Yo çıkıtmayın. Haydi ödegende öttük. Ne haber? Yo maya dostum ne? Yo maya dostum neceden mantık bana atıp da. Soğuların muhtarına timir götümüz gayet. Yo maya. Abayla ötük. Bizden sağ tarafa kaçtı yani. Dövesine çıkağımız. Dostlar aldağıyla kıyın sınaklar kütüp duran şekilde. Soğuşun. Ceset bayayak. Şimdi çemiz. Yo canım biz niye geldik? Şahat niye sıkacak? Sonra çıkıyoruz tez. Yo dostum bizge lazer koyup berjada. Odan smelo ötüp edemiz. Hop abayla öteyik tamam. Lazer etip geçmeyik. Yo dostum lazer tağdan da kislata siyahnesli türüp geçinecekti. Şöyle abayla ötüp edemiz. Yo mu yo dostum. Yo men kislata çizem de bilmedim gözlerime. Yo mu yo patılık buldu. Böyle ötüp alalım. Yo dostlar biz aynı de Jetkins gibi kanalımız karşımızdır. Yo maya. Dostlar gözlemez kislata tarafta değilim bölmeyin. Yo maya. Bence dedi sonuna Jetkins tarafta kislata atip gitmek abayla betip alayak. Abayla sekeyik. Ötüyordu. Yo maya kuvvetekin lazer yaktığında uğruyor kopmam. Abayla atip gitmemiz kajet. Yo maya dostlar biz ne Jetkins uğruyor koyamız karşımızdır. Soğusuna böyle öteyik. Hop. Diagonalın çıkarıp abayla seni ötüp alayak. Hoppa. Yo maya dostlar. İyice ötüp gittik bu üzerinden de. Tepsiye akıllı çıkıp ettik. İkinci derece götürülüp жатырмыз. İkinci derece biz қандай сынақтар күтіп тұрған екен көретін боламыз. Yo maya dostlar. Ne canım? Yo maya tағы да біз
Atqılап жатыр, сосын абайлап оқты тигізбей өтіп кетеміз. Жасылдың басып алайық. Тағы абайлап секіріп өтіп кетейік мына жерлерден. Ё-моё, достар, не болып кетті мынау? Жетіп тұрған кезімізде түсіп кеткеніміз. Басынан көреміз. Осысында тезсе жетуіміз қажет. Түсіп кетуіміз сәл қалды. Басамыз. Тепшек арқылы өтіп кетейік. Достар, және ғана қосылып, мынау төбесін шығартқан. Жасыл кнопканы басып алсақ. Және көпір жоқ болып кетпесін. Мынау қай жаққа барып, тепшекке шығамыз ба? Сіз шығайық. Что-то достар, ракета сияқты ғой. Ё-моё, ракета арқылы қашайын деп тұрып па? Достар, біз ракета арқылы қашып жатырмыз. Ё-моё, потолок еді мынау. Біз точно. Біз қайда бар дегеніміз көреміз. Ё-моё, біз жер планетасы. Ё-моё, біз уже айға келдік. Ё-моё, достар, мына жақта гравитация аз ғой. Биікке секіреді екенбіз. Мыналарға ойын смело секіріп кетеміз. Төбедегі сообщение мән бермеңіздер. Ё-моё, жете алмай қалдық. Ё-моё, тым биік екен мынау. Ё-моё, жете алмайдық достар. Ё-моё, аян дегенде жеттік. Жасыл кнопканы басып алайық. Ё-моё, достар, біз жаман жылдам жүгіріп жатырмыз, флеш секілді. Ё-моё, смело жетіп жатырмыз мынаға. Хоба. Достар. Жоқ, ё-моё. Ой, бля. Ё-моё, достар, біз жетіп тұрған кезде құлап кеткеніміз не болды? Ё-моё, абайлап жетіп, секіріп жетіп алайық мына нелерге. Не десек, мына жерлерге жетіп алайық. Тағы да және түсіп кетпейік. Абайлап секіріп. Опа, смело жетіп алдық. Қашып кетпейік, мына кнопканы басып. Лаваға тиіп кетпеу сияқты. Смело өтіп бара жатырмыз. Ё-моё, қандай жерге келдік? Қайдағы базарға келдік достар, ё-моё. Қайда барамыз, мұны және мынадан осыған кеткен сияқты еді. Қайдан барамыз? Ё-моё, достар, біз уже базаның ішіне кеттік. Көреміз. Ё-моё, достар, ана минаға жарылып кетті анау. Ё-моё, өтіп кетейік. Біздер келдік. Мына жаққа көретін сияқтымыз. Біз қайда барамыз? Мынаны бас деп тұр екенбізге. Басайық. Бізге не берді? Спид кола дейді. Ішеді екен достар. Не үшін бұл? Қайта ішіп жатыр. Ё-моё, достар, жылдам болған сияқтымыз. Сода. Ё-моё, жылдам болып алайық достар. Жылдам болдық өзі. Ё-моё, енді жылдам болған сияқтымыз достар. Секіріп өтіп кетеміз. Ой, бәлә! Шығатын жағы аяқпын. Ё-моё, достар, және жетіп тұрып өтіп отырған. Ё-моё, шығып бара жатқан іздебесіне. Ё-моё, және жетіп тұрып суға тиіп кеткеніміз айтамыз достар. Және жылдам болайық. Хоп, ё-моё, тиіп өтіп кетейік мына жерден. Опа, смело өтіп кеттік достар. Ё-моё, тағы өте қиын лазер сияқты. Блядь, заебался уже! Ё-моё, достар, бірінші попиткадан лазерге тиіп кеткеніміз айтамыз. Абайлап өтіп кетейік мына жерлерден, тиіп кетуге болмайды. Изи өттік достар.
Senin tuvalet gibi yaptı dostlar. Yok dostlar tuvaletin içindeydi. Bizden de neler kütüpte sınavda baylar ötüp bulacaktın. Yok dostlar. Daha da tükettik dostlar. Bismillah ötüp hacet. Hop. Demek nasıl açıp etmeyek. Ötüp dostlar. Yok biz dostlar cidden aslında tükettik. Haberler ötüp nasıl açıp yemeği. Bizden yeni skalite yapıyoruz dostlar. Yok ne kadar yok ne konuşuyoruz. Yok suyuk jaslı kislota siyahtı. Şuna böyle yemek ödemiz. Yok dostlar. Geçip sonra olsun da atılıp kalayım zaten de. Potna diyeyim bu ödümüz gayet simyalı. Jaslı suyuk kaçıp etpeyek. Yok çıkıp ettim ben sen. Simyalı ödümüz gayet. Hop. Yok sağladı. Yanımda tağında sınak oldu. Bayağı ötümüz gayet. Nandayı bir kemiği siyahta ben çok da son üstüne şu ödümüz gayet. Yok dostlar. Ben papet giden atıp kalıyordumuz. Yok iyice ödümüz dostlar. Hop. Haydi sega hop. Sega opa easy dostlar easy ödüp ettik. İkinci de aşağımız. Yok buna ta sınaklar kütüpümüzde. Napolmen aviyatın suğa tip etmemiz gayet. Böyle betemiz. Easy dostlar ettik. Yok canlı ta da sınak geldi bizge kemiğimen kaşu degen. Tutan da ötüp etmemiz gayet. Yok kemiği kesiş dizeceğim. Kutu fotoğraf verimiz üzerine. Bu kemiğiyle haberle böyle olarak. Tam kemiğden çıkıp bir kayık var kemiğde var. Böyle çağa gaceti var, hız gaceti dostlar. Yok çıkıp bir tane. Sağolun çıkıpımızı. Yok falan için gitmeyeceğimiz. Köy işiydi. Dördüncü gün. Yok dostlar sağda da payda buldu. Sağda da sınakta kütüpte sonra haber ettiğimi ötüp. Yok dostlar bence papit giden otolup kalacaktım. Saktık ben ödüğümüz gayet dostlar. Kettik o. Haberlerini işitme ötüp ettik. Ses yok bana da kaydetmemiz öz. Bu ötüp ettik ses. Yok. Ben de kimi ötüp etmemiz gayet. Ses bana bende. İyice ötük dostlar. Yok dostlar bizim aldığımızda. Tapa vardı nelerdi. Kaybeder misin? Yok İyice. Yok dostlar bunlar akıl tişört götürüyor oldu yani. İyice ötüp parçalarımız dostlar tip etmeyecek olmadı. Sonrası kaldı. İyice ötüp dostlar. Yok biz kaçtık. Tümeden kaçıp ettik. Kanal oldu. Dostlar aynı bu tümeden de kaçtık. Bugünkü olsun video tamam.